Zainabo w'imyaka 24 ni umwe mu baturage bakuwe mu byabo n'ibyihebe, akaba ari n'umwe mu baherutse gusubizwa mu byabo n'ingabo z'u Rwanda ku bufatanye n'iza Mozambique, akuwe mu nkambi y'impunzi ya Kitunda. Uyu mugore witwa Zainabo Sumaire yagejejwe mu bitaro bya gisirikare biri Afungi kuwa 27 Nzeri 2021. Nyuma yo kumara iminsi 2 ari ku Gise, yagejejwe muri ibi bitaro by'ingabo z'u Rwanda n'abakoranabushake b'ubuzima bakorera mu nkambi y'impunzi ya Kitunda. Ingabo z'u Rwanda zahise zimwitaho, arabagwa, yibaruka umwana w'umukobwa w'ibiro 3 n'amagarama 2. Yavuze ko we n'uruhinja rwe ubuzima babuhawe n'Abanyarwanda. Uyu mubyeyi yifuje ko umwana we yitwa izina ry'Ikinyarwanda, abaganga bahise bamuha izina Mahoro. Nyuma y'ibyo, ubuzima bw'uyu mubyeyi n'uruhinja bwakomeje kumera neza, kuko yakomeje kwitabwaho n'abaganga kugeza bamusezereye nyuma y'iminsi 8. Kuwa 4 Ukwakira 2021 nibwo Zainabo n'umwana basezerewe muri ibi bitaro, kandi ubuzima bwabo bumeze neza. Baherekejwe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda bagezwa iwabo mu mujyi wa Palu. Mu kuhagera we n'abamuherekeje bakiranwe urugwiro n'ibyishimo n'abo mu muryango we ndetse n'abaturanyi. Abaganga basize bamusezeranije ko bazakomeza kumuha ubufasha aho bukenewe kugeza igihe azaba yakize neza.